हेलो गुड मर्निङ आज चाहिँ दसैँका 9औं दिन एन्ड या हमार चाहिँ खाना दसैँ बडे नेपालमा हैप्पी दसैँ सबूजना के लास्ट हफ्ता में चाहिँ मैं इसका बिजी हला ही उसे वीडियो सब हन बना पाए नहीं आज का वीडियो में चाहिँ अब एक दुई कसके कासाई का के चाइनीज में उये सीखो भाई last week it's का busy है यहाँ पर study issue plus family issue कारण से so yeah hello everyone and good morning and I hope everyone are doing well and happy Dashain to all the Nepalese and yeah I was busy in last week so I was unable to make some videos so today I'm going to teach you how to numbers, how to call numbers in Chinese. Yeah, and once again, happy Dasai to all Nepalese. And let's look at on my laptop screen. ये चाहिँ मोर ल्यापटप स्क्रिन से या चाइनिजमा आज कसके एक दुई खासा उ चाहिँ आज मैं सिखाउँछ बनाएँ सो हाम्रा एक दुई खासा चाइनिजमा सुन्ना सुन्ना के कति खासा लिङ शून्य खासा नेपालीमा शून्य शून्य भनेको चाइनिजमा है लिङ एक ओकर चाहिँ ई खासा फर्स्ट टोन अनि त्यसपछि दुई के आर फोर्थ टोन तीन के चाहिँ सान फर्स्ट टोन अनि त्यसपछि चार के स फोर्थ टोन अनि त्यसपछि पाँच के उ थर्ड टोन अनि त्यसपछि छौ के ल्यो कसै ल्यो इमन चाहिँ छौ अनि त्यसपछि सात के छि कसै छि भनेको चाहिँ फर्स्ट टोन छि भनेको चाहिँ सात पा भनेको चाहिँ आठ फर्स्ट टोन पा भनेको चाहिँ आठ अनि त्यसपछि नौ के कति कसै च्य 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 इमन चाहिँ नौ भेलाइ अनि त्यसपछि 10 के श सेकेन्ड टोन श मिन्स सेकेन्ड टोन मिन्स 10 ओके एकचोटि आएको रिपिट गरौँ न शून्य के लिङ एक के ई दुई के आर तीन के सान चार के स पाँच के उ छौ के ल्यो सात के छि आठ पा नौ भनेको चाहिँ नौ भनेको च्य यसो झुक्यो आइकन अनि त्यो चाहिँ 10 के चाहिँ श यो भनेको चाहिँ 10 बेला ओके एकचोटि आएको रिपिट गरौँ न लिङ 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 भनेको चाहिँ शून्य ई भनेको चाहिँ एक आर भनेको चाहिँ दुई सान भनेको चाहिँ तीन स भनेको चाहिँ चार उ भनेको चाहिँ पाँच ल्यो यो भनेको चाहिँ छ छि यो भनेको चाहिँ सात पा भनेको चाहिँ आठ च्य यो भनेको चाहिँ नौ श यो भनेको चाहिँ 10 okay guys this is my laptop screen and today we are going to learn how to say 1 2 3 in Chinese. So 0, the first one is 0. How to say 0 in Chinese? We say it ling, second tone means 0. And 1, it means in Chinese it is called as e, first tone. And 2, it is called as r, fourth tone. And 3, it is called as san, first tone.
and 4 it is called as 四 it means fourth tone. And 5 it is called as 五 means 5 third tone. And 6 it is called as 六 it means 6. And 7 it is called 七 it means 7. And 8 it is called as 八 it means 8. And 9 it is called as 九 it means 9. And 10 it is called as 十 second tone. Okay, let's repeat it again one more time. 零 means 0. E means 1. R means 2. 三 means 3. 4 it is called 四 means 4. 五 means 5. 六 means 6. 七 means 7. 八 means 8. 九 means 9. 十 means 10. Okay, hope you guys are understand. आशाबाटै आजको लेसन जम्मा बुझ्लिया त. And yeah, that's all for today. Please do like and subscribe to my YouTube channel. And yes, that's all for today. See you in the next video. Bye bye.